Siapa sedang kikon sedang pindah pindah yo itu kuslip jumpi mo topik bal ain tu sepang kan gono lada pim snutu pilak ban kili pan jengbot nasar bebet mo kamut ayu keren kalong kumno lada pim snutu mo hang ne kidon tang ki nomba mo ban keren pin sayo sibet da pilawan hang ne namar ailat yano indo ban pen kre mo te hang ne piyo tang nombar ban keren ban kong ba ar balai hadu bakat ar mo jet manda Lost Parwell. Buat kedai ke jing snew, jong ke jing bam kai plastik. Jing snew, jong ke jing bam kai plastik. Lani, kalau pendai ke jing baru. Toh. Aku ni kerja met kebekemen di Pibara. Kaketeng jonga di Lost Parwell semle nak snow mutunyau. Dia ketupik jonga bang keren tak kedai. Sepang ke jing snew. So hai jing stu jonga. Oh, jak jimbam kai plastik ulang ke pen snew. Ladang ibam sibam yaki konra ya ke jingpang hakamet jungi. Nomor hak itu ki jimbam plastik langsung ini daki panai. Langsung itu daki panai kita yo kisah antu apa plastik. Nomor hak itu jimba plastik kira dan ro ki masalah ki belah. Kawan. Ladang ibang si bami iki kanon ra ya kijimpang kestrik. Itu jimbang plastik wan raro ya jinjak klia jo kami meriang lingba plastik indang la debam teng teng ikum berat pathar hak kami meriang So semua ai ji topik bajam na mentai ai tilin thoni ai tilin semua pik kau ing topik rupiah no. Kapang kaba i IT in sakren kadai kajing ya dei siying sisam kajing ya dei siying sisam Pakmennya Pibaro. Kaketeng jonga kadai ai tilin thong ni ngawan ka grup miu kan the. Kaketeng ka bang akren ai sepang kajing ya dei siying sisam. Ai Pibaro men emne ang dia dei siying sisam. Pembaca Bat kumju. Bahaya ngasam lagi. Nangta. Badan hangnya nak ikin teh rangi long kum siang sisam simen para. Tangkini kentin makan yat kle sibun. Wolfang merthong chanoi ta oh i resource person jongi menem step mo resource person jongi menem step te in jet koi ke topik to ke topik ke bai Wolfang in kren ke dei ke jingya dei ki samla bat ka balang ke jingya dei ki samla bat ka balang Kerja baru penting jonga mo, Wolfang bertong, ban ngadai na po blog F. Apang kabang ngadai ban kan kajing ngadai kisah melabat kabalang, kadai kawai na kipang kaba, don kam ha banyakran. Namar kikun samlah kilong kalawai jong kabalang. Henry, lada kita kikun samlah jong kabalang, tim don kita kajing ngadai. Bat keseng samla, bat kikam jong kabalang. Tegi kumdu ngila ban ong ba, kikun samla, kilong kalawai jong kabalang. Kabakong san kolong ba, kajing ade jong kisamla bat kabalang. Kaajing mentoy ru, hadin habut, enda ngila syong kurim namar. Lengba kajing ade jong kikun samla. Bat kabalang kila yo jing hikai bat ndala syai la sisni
kidalai yokun yokti kila ban hikai kikun jongki bat kikun jongki ru kila ban bud ye kinuk sa bah jongki namar lada ya ladi ni klem yo jing hikai e te kunu pan ngin hikai ye kikun ti jongi la shai la sisngi kajing ngade jongki samlang abat kabalang kateru om tangnya kabalang henrei wada ke imlang kasalang ru namar lingba ki kam ki jam jong ka seng samla kum kitering program manta lani ki seminar baro ni ngia kendo rei ha ka we ka porpat ngi kendo biang kini gijo bedon benang wanru kata kajing so jana pleng jong ni kajing so sipara kanang te yangi we pa we tanamar kata ngi kum ki kun samla kum kikun sama jong ka balang ngidon kam ban trelang krang bangin dukla ban ai ban pensisya ya kata kajingnya dei jong kikun sama bat ka balang blai subun to kublai sibun samla wolpang belong kisah breu ba champang wolpang to ka topik ka ba iyo i samla wante tingdo kadai Facebook Instagram YouTube social media barakot Kakata jangan kedai wan tu bindo, balas nong sini. Kadong lang dah. Ngayang hang ni nak grup jongki. Isinya apa? Kau pius kau bagai di sepang social media. Tapi tiba mentah pertama mentah, melok mengim syuan time. Kau ngasih syuan, kau mengim syuan pergi naya maklum ya. Melok tu, syuan pen syuan. Ada orang kena ki marble, ki lekai kudi, lekai ekstra bencat mo. Mentah pada sistem. Terempat apa? Oh my goodness mau pak. Dari ru, dalam luru, papa pik, gitu lah dan. Tak gitu ki bibi shark dan hamu bal kiyo bun, ndeh TV hamu bal nikung ning siapa ya. Tapi ndeh tang katar kena tang ndeh tang katar. Ki balik sekolah mentah, beli bun ki kena mentah, bun ki bafir. Don hal ki bas taruh, ki bas pasuk, ndeh punya kata tidak pet, kita pasuk pas kena promoted to class, tata. Mau boleh, labun kamu ke sosial media, labun kamu ke Facebook, tapi mata kena barang kena ru, tidak baik di account dan account Facebook, kamu ya Instagram dan, kamu kumtu kan makas, imlan salah jungi, kamu tamni kisah mentah, bila ki mentah, jadi ki lawe juga pertai, jadi ki lawe, kalau jadi dia berpikir daripada bensin, gimana rakyat yang senyum, kamu gimana rakyat ka Mariang tadi, ya kecing jungi, ya kan nih kecing muncul perkacungi. Ngitip balik ngitip hak sosial media tentang di Facebook, Instagram, ki website ki bun cek ki website ya kita mula ban matai mah bun balik ki sama bun ki ngau amde tang kata ki mau ki drugs lo nikong ki kiyo jing mut nak ki sosial media drugs kuno ban tan drugs kada katukan sosial media nikong do nak ki YouTube nak ki Instagram nak ki Facebook ki dur ki bun cek bangi ngimla syu pembatah kana 100% ta ngimla pembatah tang ketin lo download hak mobile, hak laptop, hak berok social media mentah. Ya mentah pertama mentah lar secara social media pun. Peki news lo mentah mensua, ni kuat pulih kubar, kakak kubar. Mau porno saja mak kerja syai, gitu ni dah mentah pada mobile, Samsung Galaxy, iPhone, gitu, bagera gitu. Gitu mentah bila apa? Hoi kini news tidak ia cuma mentah mah. Dari lain nak kata pada teng tidak boleh gitu. Outside YouTube, outside Instagram, Facebook, Chrome. Hang tu gila search ki bun rekom. Katu kepenjot ini kisam lah mentah. Bun kisam lah balik gila. Jatuh berjing sang beberapa social media kesensyah yang ni. Balik hari syah mentah kadang katereng program. Hari syah depan bun kisam lah dari balik. Laja itu kan ngile jing sang kamu apa? Deh yang jadi saya mobile sipet haleluya mobile. Toh dan cing mentor di sosial media ya kami lama ni lama pertama.
ki online class ni dah bon mo ki online class ni dia je toy tak gitu bos tak jing rai ustad ben lagi ki jing toy nam tu jing rai tu mobile ki rai ha bathroom oh my goodness liar rai itu samina mina rai lai jangan toy kendet ma al saya kata pada bon ki jing duna bon ki jing bakla kam tadi ki kena ke badang kisang kene kawan rai ki snew yaki teng ki pa ki nak syuk pesan share ki kun lalu pada lawan trik ki pa lawan apa yang ki kun meme ai mobile mensuang ni bre meme ai chana mensuang ni lokum tam so meme ai rumpop ai chana men ta bre meme ai mobile kau mobile ni kong ni mensuang bre kau pengkerai kan ni kenam ta bre kau pengkerai kan ni per mensuang apa mentah teh jing bon ki jing mentah melasyu man batai mensuang bre ni jing la kai mabur Dusling kapta mensua perli school sing pitar mensua. Awai break. Dusling anak tekad sina. Mentah pada mobile mentah. Just nang tu lagi just naya lompat betul kali mobile YouTube WWE. Mentah. Mensua pada TV. Dusling. Acap mangame. Jual mentah. Ni mentah pada. Ni isu. Takarang kan. Ya kata ni semua ni di ban fusian. Ini ban ilti ya kiban sawan ya kini ban sakisan mata ni gidik baling ang kilawai ni kita kini usan syara kan yang pertama ta ni kini bu ni kisumlangi di ba bun kijibu je berkat kalau ni semua di ban klan hot ni mula ban im dalam kamu bayar mo mangi dan kam bun kita gula terila kata kini kam di ban yakol daripada bahasa syara kini kibakan kena ber mangi takkan ni kubli syubun. Good morning dear. Masa good morning ya latih biar. Dede rai. Ai pis tai ba. Wah. Jadi sembrang rumah kesini duki baik ban good morning dear. Tadi yang minum good night dear. Apa cari reply deh. Ai susah. Kumulai sebelum sama orang pang yang tadi tu ki jing percaya jumpi. One day biang dingdo. Dan tadi tu ki jing percaya jumpi pang ke social media. Sibun ngiyo ki jing pa, sibun ngiyo ru ki jing snew tang bang bunsin ni penon kam bakla ya kani ka tiar ke ba idon. Tengin ai ke jing tapti ke bajam na bentai ai tidak sebenarnya. Sobat sim ke topik jumpi yang tu. Kajing ya dai ki breu bat kamai maria. Kapor jumpi ke sedang mentah. Lea ki barok ka ngadai ngakerteng IT daris zat sangriang ngadai napo balang sinong nong dom ngadai rut nag grup miau tu pek kabangan tran mentah kadai kacingnya dai kibreu pat kami mariang barok kibreu mentah kacingnya dai kibreu pat kami mariang kalau long ka per kibreu mentah ka mariang ro kim chu ken kor shu kila syale zaklia kila berat ki plastik ya berat ki zaklia zaklat kimchu ya nyokor shu ya kamariang kila ya thang ya kilo ya kiwa kor ya kamariang ki shu ya pen zaklia ki bro menta ya ki umru la berat ki zaklia ki zaklat ya ki bapen snew ya kamariang Kimju dan kata kecil penkuit yang tak kamariang, kimju ailat yang tak kamariang bukan kuit kampiang. But hakil inti kesenken, bro kibro kimju kenkor, ya kamariang ba giat giang, laya pen seniulut ya kamariang tak ada bun nangi kibro, ilayo ya kicimpang di istom tak kamariang, bang kimju kenkor ni kibro, tak kai kudeswot. Sibun samla IT daris sangriang naga grup miau senrang pila keren sutanat bahas pang kata kajing adai ubriu bat kamariang ni mentang ila cingai kata kajing adai habreng ubriu bat kamariang menswa ubriu uyo baru kajing bam uyo hi na mariang bat hakpo mentah pada uyo na yo mo ande su kamariang ande su kamariang te kajing pensliu jongi gibreu kamariang ru kolong ka baserkai ado kata-kata daki hajar ekar gibreu upen kelam yaki ding ha ka shisngi habaro siperthei mo ka Amazon forest ka
cloud kabar benta mapertei ka ba yang i kumba 100% ka oxygen menta kam don shu watang siteng ru kuble sibun samla IT taris situ gi cingkren chopi ngin ai kan cing thapri ka bajam na benta chongi nongkrang iba Andreo ide i Pascal thaba na ka grup lang chira kane ka topik ka ba shokya ba ka topik ka ba iyo ini samla Pascal kade ka jingdu jingkermen ha ka jingim mensip ka jingdu jingkermen ha ka jingim mensip or jumpi ka sedang mentah Kasih tengah kedai Pascal Thaba nak kini ke Sinong motor, bak ngayang ni nak grup belang. Saya ketupik ke bang ayom ta kalau kajing du jingkerman kajing emensim. Saya pan perkat heneng ni ru mau ke bae. Tongan sang. Kajing du jingkerman kajing emensim. Bunsen ni do jingkerman abang ile kano kam abang ale kam ngasngo kumbang lale pha ndrei bakren chane chatai kimde kata kabang kren te kata ka de ke jingdu nusim kum yo nong kren abo kren sen laban kren ya kata ka ba kiwe sing tanat sepun kun no yo kasuhap kena ka mefis Oke, simpul. Aku boleh sibun sama Pascal pi berai. Ka jingdu jingkermen ha ka jingim mensim. Semua tenat sisa mo. Ni rudu jingkermen sisa na ko na. Te sibun ki bang idu jingkermen ha ka jingim jungi imde tang ha ka mensim ru ha ka jingim jong kamen ru. Sibun ki ba keren ki ba wo dau ki ba wo nya ngaku ban le ya kani rei udne wong le chai re me tu ka man re tam ta bun ki ba man re baladang i pesngap kini ki man re ni do ya ka jingkermen jungi but hapeng jongpi baro hangni ngi try don ki artist ki bas tebet bha don ki businessman ki ba tebet bha don ki ba puli ki nong puli ki ba tebet bha rei na pedeng le se hayi ngasem na pedeng ki perlok jumpi ki keren sibun ki bat ni pen sngap no ya kata kecing keren jumpi don na pedeng jumpi ke bakwa ban long padar re le se hayi ngasem terus pi gom padar colok re me di long padar me konsumen zaman mo te kum kita ki te ngidu no kecing kata kecing keren ha kecing im men sim jungi te kuble sibun samla Pascal ya gitu ki cing keren Jong pingin ai ke jing tapti ke bajam na matai sama Pascal khaba de nongkran iba bon na i Pascal ide i juban karbani Hagane ka pertejuni menta bun ma naki sama jungi ibalanga baga shongkha lang kena ni nak raw bagarang ni kasne ma tingo pabun ki jing sne ona ma bagarang kena ni nang memperkat ya ke kalawai jong kinang tibet kidang ibe tangi utu sendang uba ija kane uba ija kane ya kim ba iri kata kalawai ba na jengki pat dondro naki kantam na ki bana na snong kendang kim yora ba skor ban mi ba kim yora dan pas skor iki takadaw kidang litre kena kasau o katlai kasau snen kila litre na takadaw ki dondro no ki sendang do tiba lekam kai mo ki jui kan thei kim ini ta ka ruk mat ba bre ne kim ki pe ta jung lam ki pe ja ka me ta phat ju ka kan thei ban na ta ka da o bun na preng ni ki kan thei kim ki sama kan thei ki barang ba ki bala ri kun ei mo kim don ei bun na preng jung ki kan thei ki balang kun ta ka topik ka ba shokya ba tang ba sen man kong ma pikiran akmat ginai ka jing tapti ke bajam na mentai sama coba no asin ke badan kong bat ideru ibadang idang khat khandai snam mo la se shibun ki parlaban sotho ya sipang kata ka shongkha khana ke khuble shibun samla jupan na banta ki to ki jingkren ban ide isai perkhat tersiang
ka topik jong i samla syai berkat kadai ka jing it. Play ngai play piki para sama ba ikut ping kene sampai di menjokai bawan ban snap ya ka bawan snap ya ka taka jing bakai jonga kini jingin taka jenit dan ada yang lekap tim Pingsan aku sengaban kila ong bang wan yang sini khmat te kalong ka ba pi bang wan yang sini khmat jun pi kido phabreu ba itu ping ni te wala kren wala batai kni ka jingi wala kalong ka baklan pun desain ru nom sini la masih tu adin mo ka jingi abla stu ka jingi kalong ka puncak ka jingi kajingi merat, kajingi ya kasamla usamla, kajingi kuni kepa, untahi try. Kajingi diublay, kaba kong santame kadeka, kajingi diublay, kajingi dia kabalang na jong. Marga jabing jung amta kalong kundi. Ang tay kajinit mo. Kajinit bonom ya lekam kai. Numar ngun batay sa pang kajinit sama mo. Kajinit sama lada pia lekam kai lada une ka lekam kai ule tamne ule kuno mo siang siang bahaya lah sama te mau kalong ka bomdai kalong ka baka kami hap mau ada pilih kayak jing ita ka baar ka de ka jing ikmi kepa kani ka jing ikmi kepa ada pipenduk ya ka jing ikmi kepa te kalong ka kalong ka ba bah ya pi haka jing ka jumpi ada pimyo syu ka jing na ame bar arpa wang pila kot pila hakai sumen bet nomar kaba kong santam ka diri ka jingit na kikmi teng amla su kan bakai ta ka jingit nomar pila su tu mo pila ya kuno membatai mangate umar ka halal tang ya ka juking ang su tu su umar ka japin jungaru ka longkung ka traffic jam mo kampoi su kalau ka traffic mo bas aku kali untun ma kampoi su teh kampoi su saga jimut berkat tengah tahi kuble sibun saya ibaya la usamla la ikri pa badala kabalang mo kuble sibun kuble sibun sama saya berkat kita beri bersutia sisa mo don sibun jat kijing it kajing it kasamla kajing it kimai pa kajing it kimrat murat mo kajing it ya kabalang kajing it ya ublay kajing it la deru mo ye na mela de ye te kajing it kadai kata kajing snow kaba limla ban batai sepang ya ulane ya kato mo la klem kato nganum laban function nganum laban im mo don hapreng katu kan hangne ki bom don wan shu menta mar ki labun pelat kajing it mo ki badai ki samla ki klasim no ya ka jing it le se ka jing it ka babha ka jing it ka basneu ki basim mai ka ya ka sakramen jong ka jing teu kurim ki pen kelai ka jing it sya ka sakramen te ka bas ngotana chisha ndrei don pat ka jing it ka ba tang arngut mo te ki laja la ka ja te ka tu gari ka jing it ka ba les haki arngut te ka bes hangiru ka besi mo te kajing it ngaru ngam ka phame mo kajing it I love you tama ani oh la sakam lanjil te kublai sibun samla sai berkat scan well wanyang ngoni dikemat kila kebak lah mas sempit kaba iyo I samla scan I kade scam di scam dengan mut scan kade kajing di pun buat kumudrox bat kekiat kaketeng juga ada scam welon yang ada na
pungsior. Ban ayah ni nak grup jong kamasai. Ada kare kelese kare kasin berikong jong abang yang hadu kemat jong pi barok kan para samla barok. Kalau langsung tinggal kata-kata. Tek karena ketopik ke bang ayo entah kare kajing di penbuat. Tek ngitip bah kijing di jeng buat kilong ki penjat akan kamar kepat jungi wala ke imla sak langro. Sibun kijing kisem berok bah kimi kijing jot jeng pat jeng peran amar bah. Iyo selesai ipa yang dalam hayang sem ilong ibu buat kemud baki kun ki tiro ki bot ki yo iya tu kan uksa ki bot kum tu. Bar teng ro kilong kajing dunong kajing du bersim lo baki kun apa ukpa ulai buat ula man kamit isuan pen itan uksa don kajing seneng ki kun ki don da kajing ban encourage kita ki kun mo ki kun te ki kun ro yo se kisah long parkin nuksa nak lah alasan kisah buat kami tu ya buat ya nuksa jo ukpa bar kami ro kajing ya pajak peram hai umlang salang lah dangi bun kinong buat bun kinong kikin thai ro kajing sya kita baniat mensyuhab kum ong ba ya kendu ka kan thai lah kayat marwe kaya kendu senrang kasip kam ka so sengai namar ba ulong ukir no ma uya ka re kan ka jok ba menta ba kala lah ka kan thai kayat marwe surok kaya kendu ya uwe senrang yo le se ka kemting pan namar ba ka suting yo le se tu senrang kam tip udah ubro ba bahana udah bos new udah ibu buat ne ulek kumno ngasi be ka kemting no te kata ro kalau kawai kata ba kalau kata kira masalah bar kawai ro kalau ka kata ba yo le se no cubu no mo menta la im superlock yayat kum tu da don ki papat ki badi ber ki bom di ro le se koi kasi kum mai badi mo di mo tang kandian le se tang ban ni pen ketat tu perlok ba ui jo tu perlok mario le se ro kun tajro ta kalau yang umban si ban hap mat no tang nam tajung perlok katu ro kalau long ka bai ka jepen kajing seniu ba tu perlok ula penpuar no tang tajung perlok sakawai ro ba kijing di penbuat kalau bangi ui hadum ta kini hai kini kisngi ba menta kijing mo hanos toy lagi lai isibun bakal kiu ba ki kena ki ba ngopo drop hadu ba dang sian hang ni apo yo nos toy play i katu kijing sneak bala syak syok ki breu nak kata kijing syak dat syak syok ba syak lute no kijing mo bat sibun ngim dapan bejer kerteng ya ki kijing di penbuat ibun mo omlak suban batain mar yo i ba doma kiro basni wadu kata-kata mengatrai ngi bro isan rangi tip ya kata mo to takine to kublai sibun ani subang cara mo ban it ya pi men kme men sim kas ngausi ban pendap ya ubai kau laduna bai di nas kublai sibun samla scamwell wan yang ina mata itu kecing keren ke bapin sya la sya itu kena mo te kublai ngai kecing taputi na mata scamwell wan yang ina mata itu kecing keren jemprit te iban sakren mata basipo ide isamla shimti yong chano pidon hot to I'm matapti majam na Mabadan buruk ka topik jumpi day konsistar tadi bertip hamai kan kijing duai Topik kebangan ajing keren tak kena kejing duai. Kai kejing duai, hak kejing im jing ibriu. Man pa wei briu, you don't come ban duai. Namar ba, klem kejing duai. Nim la ban lek ai khamtam namar ngide ki khna samla jong kabalang. Te you don't come barbor kejing duai. Namar ublai ukloi ban yarap yangi. Ni kum ki khna samla ngide ban duai barbor. Khnang ublai uni rap yangi. La habangi krekot, habangi le CCA baro. Don bok bangin don barbor. Ni kum ki khna kristan, ki khna samla kristan. Ni haban duai. Khnang ba ublai uni yai kerku, yai the kar yangi. Bangin num don haginu kinu ki jing du mensim. But ublai uni yai the hangi ke jing kerku. Ni kloi ban ni dai ban yai duai. Khnang bangin don ka mensim ka bashid ram ban syakri ya u. Ban yalla pika ketin jong u ha kinu ki benta ha kinu keleng jong ka perthai ngin yai long
kiba kloy ban duai hau blei. Tang ketak blei sibon. Kublai sibon sama simti umyong pilak keren sifang kijing duai kai kijing duai sibon ngila larang kelina pedang sispa ngut na piang ne pinsa ai lagi jang kijong kijibab sispa teligi ki ansar ngin sayo kijing duai hanga kadai kijing kadai ka dialog hakasi no dialog jing ya keren arngut kijing ya keren arngut nga entat somen tawa nga ya keren arngut batno bat uparwala mo te kadai ka dialog habang apan ya kajing slur ublay unum aya nga da kajing slur bet direct uaya pi katuring program fen yokran ne mo te pin sa slur ublay upan uhipan ya kajing sok no ublay num aya bet direct pi kajing sok uaya kajing jenjar mo kenang ba pin sok pin la ban job ya kita kajing jenjar kenang ba pin sok te ublay u trekam sisa in mysterious ways kum baong haktin nongwe te kita kadai kecing duai kadai kecing keren jungi berublay teng ipan teng i aingu mo ngi klempan e ngi siong ablay ngi songo teng pada per step la tangan la di school techa mo te tua trai ken jing duai mo ken ka ja en aktin chi ketin bener jing duai mo kadai ka jing keren pangi jonga bat ublay jongpi bat ublay te kublay sibon sama simti umyong nginai ka jing takti ka bajam la benta jungi te ngakot sindon ye samla rishan imli ta ka topik jongpi kadai kisamla kum kinong yelam baro na pi hang ne gidai kinong yelam sudah kisamla kum kinong yelam kapor jongpi ka sedang mentah Kejiwan jengah ini dengan keguru siar. Kum kisamla jengi, bun kijing bang iong mah kijing kamtam kinong nyalam. Kum kisamla ngai pen iruk saya ki badang rit badang kena kamtam tuk badang kelas 6 kendai 9 kus 6 mah ki panda kai bah kajimur jiperkat. Don kinong nyalam nyem lak ban sedang ban lek mah tinggal kam detak kijing nyalam. Pat inuk saru ya kiwe pat kenang bagi kita kiba yo I ken lak benbut ya kidik sa jopi tapi ne kublai cibon kisamla kum kinong elam hot ngi kum kisamla ngidei ban mdei babaro khoi kisamla kin salong kinong elam mdei babaro ki breu perthai kin salong nong elam klem nong but unum dei nong elam mo nang daw kinong but klem kinong elam kin sasakama te kisamla kum kinong elam ngidon kam sibon kum kini ki breu haka imlang salang haka balang kamtam nginum yo yaga lat bangin poi sya clear jong u nganam ong kumta num poi sya kathong ada klem persang banlong kita kinong yelam haka nor kanu gurukom pidei kinong yelam pidei u lani kanong yelam haka ying kesem jong pi sisen kesngi pin sedei unong yelam u lani kanong yelam jong gatu ka ying kesem hak haying hasem jong pi mental si pidei kinong yelam jong kipara jong pi te haka nor kanu gurukom pidei bet unong yel pidei hi uwein na kinong yelam te ngideru kinong but pen ngideru kinong yelam tengi don kam sibun ya kita ki brio ki balong kinong yelam maka samla ki baskem kum samla arnol kum samla badeng mo ki baskem kila ada ki kan post nam pila kit kam CYNP te kum ta mo ngidon kam kinong yelam ki baskem ka balang lani ha ka imlang salam to kublai sibun samla risan ngin agi chingapti ka bajam na mata samla risan te I dongkren I bakadu I ngatrai ban sabang bah de samla ban job marwen ka topik ka bapio mata ka de ka akor ka burom pe ka por jang pi ka stang menta ban job itu lah tong ban job mo kadiru nak grup suri te suri kede kimarat kiba kum akor mo kibom nrim tapat ayo ka topik ka spang ka burom ka akor mo langsung klik rai la kataru mo ngadon hi ka burom malah trai bro ka akor ka burom ka borok mo ngi kibrung idon ka akor ka burom per mo dang idon ka akor ka burom kalong sya ka ike pastonat mo rai ada klum ka burom te kalong ka ba penisi mo yo bro klum akor ka burom kawai kana ba tu kana uwe unong hikai rangba jungi
Mo ta kawan kakami kawan sim result ya ukun ta ka ong ai babu kon ong ada wen klik re kon ong ada wen klik re ta so to babu rang ba bai ka sim tar ong ai tat kon pi wat ngaji men an klik re ki we de an klik ba ro ko tat kon pi kwai kan klik ta nga don klik ban ngam don klik ta la ka jong ka jing mut mo te ka e kata ka akor bat ka e kata ka burom hak tin pareng ong ka respect mo haka por mensual se ka kata ka jingmut jom kata ka burom ka akor ka per na ka jingmut menta ka burom akor menta ka kala evolve kala per mo ka kamlong shu mensual dangi berkat burom akor means utu uba kamrit hab no pekila de mo hakajat jong tu bal kam he lada dakren ubah he kebeli kebayong mandai menta kala yat kapor bat kan ka opinion kata ka jingmut ka ba utu breu ba andai ba kamrit breu andai ba kamrit snap mo ngilas dang ban snap menta andai ka akor ka sedang ban hierdor hadu kata mo na kata ka jing kela kapor ka akor ka sedang ban hierdor sibun ngai yu kena menta hakmat kirang ba kilas dang ban kilas nut ban keren ni tin sang mo kim tip shu mano badai ki dei mano kita ki breu larangam itu means ngam itu ngakren ngadi duma ngadi sibun ki ngale ki kam ki ba ka society jongi ka ken ba kam don ka kalong ka ba klem akor mo larang ile ita ki kam ki ba klem akor hakmat jong ki breu ki ba lani hakmat jong nore jong hakmat jong laderu mo kalong ubreu long bom don ya ka akor kacing mut jong kani ka burom ka akor kalau per na kapor sa kapor bat ngaru ngamla banda ngalalong kum iba hangte ke burom ka akor ati kuble sibon ya baro gitu kiba simenta kani ka extempo to manu bawan ban kong to ha say biar menuan bukan dulu Honesty, my heart is on my sleeve. Or will you hear me out? I've got nothing left to give of me. I gave up everything, so there is nothing left to lose for me now. Would you forgive me somehow? I chased a million things, bright lights and empty dreams. Now here I am, right where I thought I wanted to be. I'll trade it all right now, leave it all and lay it down to get back to where I belong. Lord, all I've ever needed was your love. Strong as a lion.